Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambulo binaka sai ko ngona Vakaleleka ni no ditu tu ko na bonge ndai. Kunde ni tum sarte kuna le ni bonno eta vir na mat ni uta no de bonno na lo mani tolu ne ambaki sauti. Varitaka na buni vola tunde na ministra ni mbolo buni wai James Fong. Ni limna rona kisi vagandita ki ne ambaki rondo utin kalima. Tumbu ki na bitu nan rawe ne ambaki rondo utin kaono. Ka tum sarki na ndono ndolu ronan rawe bitu sanga bulu kadhiwa na kisi na rona ambaki sauti. Walu sanga bulu karona pasende na wili ni leni bonua eta vir na mata ni uto era sambai takali esa ve bonu nomina ministry ni mbola na bimbi ni kena tagu maki na mbola na ve singa. Dr. Fong says people Kuneni tum sartigo na kena nganrebi na ngona na makete na mata intu kwa Amerika. Ongwe rao ni bangandita kena rawati CBN ni rosanga bulu na $1 million na loma ni vane ambaki sauti. Varitako Shandil Maya Money Investment Fiji. Ni tum sarti ko ni bagraw ni Angona ibagandel tagi ki Amerika. Pebakan kena bakaw wasanga bulu katol nondolu wanan raw rosanga bulu na kilo karamo en ambaki sauti. Ka tumbu si biasar mena kena en avi ambaki sa sivi. Raw ni namaki mena lewsar na ve kaina rawati na roku ni tubutuba. Ka varu tak na matin tu ko Amerika sa kapato kaina Fiji Ford. Vai dor ni kona kena vital no ka namaki. Mena wo na business ni volta ki Angona ni veda na bula se ambaki sa kotongo e matanda. Varitako Professor Paul Aluwali na Vice Chancellor in University ni Davani Pacifica nirto na torobang bimbi na veka ng nre meraw ni vigomi na vivo ke bagay labo may na vida na mata nito. Ngwe salmuritingo na may bagay ngoy bagaw Vice Chancellor ni tigo ni ambaki ngo na buku ni sone walawali ni velutaki ka kilga samtaki ni warok na law ni pingravi a USP. May bangan detaktal ni kuwa na matin to ko sterle na vito kuni en ken solme $10 million na madha wa sauti kana maki menalabaga bakaki na matin to ko New Zealand na vivu ke watanga ungo evingomi ni tukutuku ni to dokoti kuna vika vagalabo ni kornibuli ka sa raithi mototoka na ngonungo na matambose ni USP Council. Kina itukutuku ningito sa bangan detak na matambose ni rugby union ni anonda bunua ni ravandi kebe na dorbo ni mber ni raude ni rara na buku ni sot ni skipper cup na moni madha ungo salmuri na vital no kasamau ke na matambose ni rugby vormura na tutungta ki randaung gito ka kuneni roturba kana wainga ni bibang matinta ki ni sember nang gito na maki mena vai dorotiko na bani dikur na lini bing rabi mena matambose ka wa to kaina Oceania Regional Anti-Doping Varitako John O'Connor na wuni la waina matambose ni FRU ni natarupa bibina tikinongo na non de bunua. Mai dawa keri na Vakaleleka ni non de tukutuku na keni kuri koni rao ni gerongoda na Bula FM kena Radio Fiji 1. Ni Vagalingu Pinaka. Hi, I'm Tina. I'm from Lotoka. I only listen to Gold FM. Gold FM, only the classic hits. Hello, Binaka. My name is Glenn Fintawa. I love listening to Gold FM, only the classic hits. Bula, I'm Lucky. I love listening to Gold FM here in Gold Town. Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.